دوله هەولێرا پەیتەختە هەرێما کوردستانی ساڵڤەگەرە کۆچبارکردنە کەسایەتە نەتەوی و کوردپەروەر حەسەن حاج و ئاغا هاتە بەژاندن. تێدا هەژمارێک سیاسەتمەدار، نویسکار، مەدیەکار و ڕەوشەنبیرن ڕۆژاوای کوردستانی ماڵباتە حەسەن حاج و ئاغا بەشدار بوون. بێوێبوونەیە بەرگەفیلمێک لەسەر خەبات و ژینانیگاریە حەسەن حاج و ئاغا هاتە نمایشکردن. بەلگەفیلمە حەسەن حاج و ئاغا سپۆنسەریا دەستگەها سەما و دەرهێنەرێ بەلگەفیلمی ئالام پەیوەند لە هۆتێلا کاپیتۆل دو ئێوارێ برێڤەچوو. کامیران حاج و ئەندامێ پۆلیتبیرۆا پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا نەڤیە حەسەن حاج و ئاغا لە هەردیتنەکە تایبەت دەش بۆ ڕێباز نیوز بەحسا خەبات و ڕۆلا خەباتکارێک کۆچبارکردی حەسەن حاج و ئاغا دە خزمەتە گەلێ کورد و دۆزا کوردیدا لە ڕۆژاوای کوردستانی دیکە. بابم حەسەن یەک کەسایەتی کوردایی ناسکری سەرئاستا کوردستانە سووری و سەرئاستا سووریا گشتی. وەختێکی دا بابم حاجۆ بەحسا ئۆتۆنۆمیە دکرد بۆی هەرێما کوردستانە سووریا لێ پاشێ پشتی چوونە فەرەنسا و نەمانە گەرانتۆرێکی ناونەتەویش بۆی پرۆژێکی ولۆ بابم حەسەن بهتر فهم کرد گوێدی ئەv کار bi merkeza Sûrî re yan jî Şamê re tê pêk anîn carekî dî mafê Kurda dixwest carekî dî otonomî dixwest dê ne biriya wextekî de diriya Fransa de dixwestin evîna diriya Parlemanê Sûrî de yanî ev na guhertinek bû di dîtinawî êdî xwedî weka hem mirovekî niştimanî Sûrî hem mirovekî کردپەروەرێکی گۆمافێ وڵاتی خۆ دixwazê û ev dîtineke pêşwext bû di wextê xwe de niha jî di bawerdiya em de hêjî em ser wê yanî weka karê bêjê stratejîk e yanî êdî Kurd nema karin bêjin em ê Kurdistana Sûriya mê çêkin yanî ser gomafekî rewa ye lê ew şert û mercê got dewletek werê piştgiriya te bike û karê vê xerîta siyasî di mantiqê de bû herê ew na hema hemat karê vê niha nînin di pêşa rojê de çi dibe. Ev taybetmendiya Hesenê Haco bû rola wî hê berî yanî ji wextê xweyîbûn de rola wî hebû heta roja wefat kir kesayîtiyeke siyasî bû kesayîtiyeke civakî bû kesayîtiyeke weke min gotî naskirî bû serasta Kurdistana Sûriya jî û Sûriya giştî.